ebusuku ikamera yasilazi kuthi akunentwenye ikhamba ebusuku ifuna nabentazana bentwana besikolo ihlogomele ingubo kuthi engeni 27 ngo-2017 ngoNovemba eVerena Primary School bekakhona ugogo nakhokana wantshela indlebe ukuzwa ukungakhambi ebusuku nifunde ngoba kunentwenye nasikufisa abentwana iintivi ezasazi bazivuke nje bazisazi kodwana-ke baziguga asanabanikazi ngeyitshetshe bentwana besikolo iqinisekanti nalalela ilizwi labadala ngithi-ke iVerena Boys isakhuza udanijama uqinisele kume ngawo sesikeleni yiyo le Bentwana mangelele bentwana besikolo funa bentwana mangelele bentwana besikolo funa bentwana mangelele bentwana besikolo funa bentwana mangelele bentwana besikolo intwenye igugisa abentazana besikolo i-TV benzele ubulili ubunqayinqayi ngabentwana emakhaya ihlawula abayisekho konke lokhu abakhulunywa saboni nemendo la yikho mara kuselentwana yizinyakanyaka mayimarana intwenye igugisa ama-TV sakhalima thina siphathe kuhle bakufisa i-TV mangelele bakufisa i-TV bakufisa i-TV mangelele bakufisa i-TV bakufisa i-TV mangelele bakufisa i-TV bakufisa i-TV mangelele